promociju novog šefa stručnog štaba, gospodina Dragana Kanatralovskog, koji će od danas voditi naš tim ka novim pobjedama. Da vas pozdravim i da mi je posebno zadovoljstvo što sam došao u jedna ovako, ili slobodno mogu da kažem, u najfudbalski grad u Srbiji. To ne kažem sad, to sam rekao i na prošli put kad smo imali baš ovdje u ovoj stali kad sam gostovao sa Spartakom, dok sam bio trener. To sam mislio tad, sad mislim da je posebno zadovoljstvo da je moje ambicije i ambicije ove naše ambiciozne i kvalitetne uprave na čelu sa predsjednikom koji su nastavili ovaj projekat od pred godinu dana i na meni je jedna, pored velikog zadovoljstva i jedna velika obaveza da nastavim tamo gde su oni stali, moje kolege pred godinu dana, da probamo zajedno sa svim silama koji su na raspolaganju, pre svega to mislim na igračkog kadra, jer oni su glavni i oni treba da one naše ideje, one moje misle i sve to stručni štab što zahteva od njih, oni da sprovede na terenu. Ja se nadam lepom ofanzivnom fudbalu, jer ja mislim da ofanziva je jedino i golovi su jedino merilo i vrednost za fudbal. A pošto ovdje ima publike, ja se nadam da ako bude ofanziva, ako bude dobre igre i golova, bit će još više publike i normalno sigurno da bodovni saldo neće da ostane u minus, nego bit će u plusu. Tako da naša prva cilj sad momentalno je da od ove igrače koje imamo i ovaj naš igrački kadar sa kojim raspolažemo, da onaj kostur tima koji je bio prošle godine da ostane kompletan i da se po nekim pozicijama zasilimo, tako da napravimo jedan kvalitetan, konkurentan tim, jer jedino konkurencija može da napravi, da stvori kvalitet koja je potrebna na ovom klubu i ambicijama klubu. To je ovako pravi moment, pa sad vi ako imate nešto. Emir Nedović, Sport i regionalna televizija. Koliko vas cijela ova fudbalska atmosfera i uopšte grad Novi Pazar podsjeća na tu vruću fudbalsku atmosferu koju ste svoje vremena imali u Bitolju recimo ili u Vardaru? Pa pravo da vam kažem, ja lično i najviše sam došao zbog toga. Zbog ambijenta, zbog vrućine i zbog temperamenta koji je ovde. Ja sam takav temperamentan i čovjek i trener, tako da uklopili smo se zajedno svi i ja se nadam jednom kvalitetnom radu, što ne sumnjam u to, i normalno da posle toga da svi zajedno se radujemo posle dobrih rezultata. To je osnovna cilj. Ja volim ovaj temperament, pre svega fudbal se igra zbog publike i za publike. Inače bi igrali sami na male golove i igrali bi negde. Jedina ova sredina gde još uvijek dolazi, skoro na svaku utakmicu stadion je pun i normalno mi treba da doprinesemo tome, da težimo ka tome da igramo što bolje i da bi radovali naše navijače. I još jedno samo kratko pitanje, da li je istina da ste i letos imali, odnosno zimus, imali želju da dođete u Novi Pazar, ali se sprečio ugovor sa Spartakom? Pa, pravo da vam kažem, bilo je obostrane želje da i zimus budemo ovde, međutim, nikad nije kasno. Došao je sad taj moment, možda tako trebalo da bude, tu smo, zajedno smo i spremni za rad. Da analiziram i skautiram igru i kompletan sastav, po ono što znam, ali normalno tu će mi biti potrebna i mala pomoć, da možda jedino tu sad u prvi mah da je ta centralna ofanzivna, oni špic, ona udarna igla, ona kapisa koja treba, ona mašina koja treba da daje golove, sigurno možda treba da se zasilimo na par pozicija, međutim rano je o tome pričati, najvažnije je sad u ovom trenutku, u ovom momentu da ovi glavni igrači, ovi koji su nosili tovar celog prvenstva da tu ostanu, da budu sa nama i posle toga lako ćemo da tražimo adekvatna pojačanja. Ne da budu samo brojka, ili treba da dođe igrač koji će da uvuče dres i da nosi nešto, s tim što ja bi lično volio, ja uvek da radim, ja najviše oslanjam na naš pogon, na svoj pogon, to mislim pre svega na Pionersku mladinsku školu. Ja sigurno znam da ovde ima talenata, ima dobrih igrača i da iz naše škole kooptiramo određenih igrača, tako da damo volju i želju svim mladim igračima da dolaze u što većem broju, da treniraju naš klub i da sutra, preko sutra izađu neki Ugljani, neki Đupići i tako dalje i tako dalje.
Vi ste radili saradnike možda? Pa sad rano da se govori o tome, sve će biti poznato ovih dana i oko plana pripreme i oko plana ko će biti sa nama da radi, tako da molim vas za jedno malo da se strpimo još dok se sve ne utanači, tako da ne izlazimo paušalno u medijima i da izlazimo u javnost, a još nismo sve dogovorili. Jučer, danas, evo i sutra bit će intenzivni razgovori, tako da sve ćete znati u najbrži mogući rok. Možda i ključno pitanje, sa kakvim ambicijama ste došli u Novi Pazar, odnosno kada ste razgovarali sa rukovodstvom, koji ste to cilj postavili? Pa, ambicije su uvijek iste, da se igra što bolje na svaku utakmicu, da se izađe sa jednim jedinstvenim ciljem, da se pobedi. Jer koliko ja znam, i ako se izgubi, dobar poraz ne postoji. Znači, igrali smo dobro i izgubili. Znači, idemo od utakmicu do utakmicu, da igramo što bolje, što kvalitetnije, da se predstavimo dobro, pa sigurno ambicije kluba i moje ambicije su da bude bolji plasman nego što je bio. To znači Evropa? Pa sad, nadamo se, ali to nećemo da to previše sad apostrofiramo, to je glavna cilj, naš cilj da sredimo naše redove, da zbijemo, da napravimo dobar kvalitetan tim, respektabilan od svih i normalno da igramo dobar fudbal. A sigurno ako sve ove komponente ima, bit će i visok plasman. Posljednje vreme česti slučaj da trener iz jednog kluba kad prelazi u drugi povedi nekog igrača. Ja znam da je rano, rekli ste da govorimo o tome, da li postoji mogućnost da neko recimo iz Spartaka, a poznajete i makedonsku fudbalsku scenu, dođe u Pazar. Imam još jedno pitanje, se ne ih ponovno. Dok ste bili igrač, mi smo vas znali kao Drago Karatovarovskog. Jeste bili Dragi ili Dragi? Moje pravilno ime je Dragi, međutim mediji i neki ljudi kažu Dragan, ali dobro sad. Znači Dragi Karatovarovski. Dragi, to je moje pravo ime. Da, sad, konkretno uvek to tako se desi da neko dovede nekog, međutim u ovom trenutku naša najvažnija i strateška osnova cilj je da zadržimo ove naše igrače koji su poneli teret prošle godine i da u zavisnosti od toga ko bude ostao, tražit ćemo pojačanja adekvatna na prava mjesta. Jeste igrali u Resunicima u Belistare protiv Novog Pazara? Da, dolazio sam ovde i Pazar je dolazio u Bitor, sve utakmice su bili ovako dosta temperamentni i mi doli i ovde, tako da bilo je dobrih momenta i od ono vreme pamtim da uvek dva grada koje su bile najviše publike, bilo da igra treća, druga liga, mislim ona bivša Jugoslavija, bili su punjeni stadioni, to je bio Pazar i Priljev. Da se smijemo, da nismo.